Vareng ti o channel milo thil sakhina van kan loma tin tuntunga hianin Kaladine multimodal transit transport chungchang le notice te le Myanmar te in kung kaina eng wanga siam nge ti te en tin zel nge ko ngom don ti te ron soinan kan tum dona milo thil sak turin kan ngen chia tin Vareng ti o milo thil sakhina kan lom kan ti toa chuan like comment le subscribe kha mi notice sak zel turin kan som chui mal bok ni se thange chuanin kan tan chhongal de mo mai nga hei voinia hianin kan thuron puan zar tura hi mei ni som hi sang ni le panga khanin compass.raw.is.com ena aron tarlan ania tu zia nge ti hi aron ziak che lawa maro chu hemi chunga hianin kan hriat tu tam tak kan hriat chak tak tak kan video masa te po zona tam tak kan lo nei to thin te kha tuna hianin karon tilang dona KMMTTP project chungchang te po hi soilan angai don ani chuanin kan han tilang hmalanga tuna hianin raw IAS ina anon tarlan danin kan react khalon ani tak angin Kaladine multimodal project notice route via Myanmar tinita ama kan lo tilan to thin tam tak kha he thil he daron sei fiat na sa em ma chu bang chuanin mi puiten zo na kan ne sang hang te po he ta tang hen chiek takin kan mu thei don ani chuanin tuna hianin Kaladine multimodal transit transport ti kha headline aron da point number 1 a chuanin KMMTTP hi multimodal infrastructure niin Kolkata port atanga Mizoram Myanmar kaltlanga Siliguri corridor le Bangladesh te kalkan natur hel natur kongani tikha aron sia ka point number 1 a ado ta chuanin he na hi Myanmar le India hi dit sang hi le pariat khanin look east policy waya an lo sign to a chuanin he kong mang hianin Rakhiane state sitway atanga Mizoram ron lutin hei hianin Mizoram atanga notice state dang song song kalpona tur kong aron duang chuak ani ber maya he kong hian aron tumber chu ani chuanin tilai map phi kan han tilang lokanga anon zia la na hi kan she kan lo puto mai the buka la mu lo po an manga cheng zokin na kina te po kan an tar lang tura ngai la chuan Kolkata tangin ti hianin siruta kem zanga somthum le pakwa athui sitwe thleng aron kalanga chu chu long mangin long lian mangin mo Kolkata port tangin chuan sitwe port tham thlanga sitwe tangin palewaya hianin i aron kal lenga long lian palewaya thleng chuan palewaya tang hianin zorin pui thleng aron kal lenga Myanmar ram chunga by road in chuan zorin pui tangin aizol silchar kha aron kal lenga chumi zo chuan silchar tangin silonga kal lenga chuan silonga tang hianin notice state dangte rang taka kalpona tur high speed corridor kha an siam don ani chuanin tilaya hianin asen injected dot ti oma kan soilenga all major infrastructure project between Kolkata and Paletwe have been completed adita hom zibira chuanin Kolkata le Paletwe in car hianin maso na rural lian tak tak hemi kongina aken hi thozo to ani haron tini chuan the Fourlane road between Paletwe and Zorin Pui remain incomplete mo Zorin Pui Mizoram le Paletwe in kara Fourlane kong siam turakha tuna hianin thozo lo alani atia chuanin India plan to upgrade road infrastructure between Shillong and Zorin Pui atita ila hian kan soi phok to thina sinapo kanla angel turangai len tinge ron sia chuan tuna hianin puide na kan hriat chak chu Fourlane ni khoi thlenge kal don khoi thlenge ni don te kha zoda tam tak oma chuan tilai lang chek ta deuh mai chu Shillong le Zorin Pui in kara hian India sarkar hianin kong khi om sa me ki thuam chakat ti changkuna tum ti kha chiang takin ta hian ziak ani
kan en zelang chuan kan soi lenga as the term multimodal suggests the project combine several mode of transport he Kolkata tanga situai tanga silong thleng inkar kongkal tur hianin angeni chisang sangin kong chisang sangin oma tui lui kongpa ngai chu tiang chon oma transport mo takha chu kan sei chho lenga pakhat na chuanin Kolkata to Sidway ania hi seaport longlian mangin ani ta hi km zanga somthum le pakua sei ani ta chuan Bay of Bengal he kong hi om ani chuanin he miatan hianin hemi inkar big hi mo this part of the project has been completed atita hemi inkar Kolkata to Sidway bikata na tho tur chi sang pot han siam remte khateng song kha Kolkata to Sidway bikechu anjo fel to ti kha aron ziaka chuan Sidway to paletway hik aum le ta hi inland waterway ti ta om jebera chuan lui dung zo mo atiang khanita Sidway atang hianin lui dung phangin paletway hi paletway pota chol muna long chol muna i longkha han chole don ani phone call ka dong lo me kan pick up le loka chung te chu kan han ti kar lak dan loka ti ka kan sei ngalanga chuan kan soi lai me ka khanin Sidway to paletway kong chungchang kan soi mek ta Sidway to paletway hi kan soi ta kan khanin lui long arong kal don ani chu kem za songa le pariata sei turen ta Kaladine River ron zo sawangan Myanmar ram chung veka anianga chu tunin muna hian tho zo to ani Sidway le paletway kar hi man thei turin tho zo vek to ani ti kha khat sei lenga chuanin paletway to zorin pui hi kan sechak bukin karenga paletway to zorin pui in kar hi by road mo kong tlang motor konga inkal pona siam tur ani ta hi km za pareta thui Fourlane turen ta chuan hemi konga hi the last leg of the corridor in Myanmar tin ta chum ziat bera chuanin he kong hi Myanmar ta na kong top ber tur hemi Mizoram India ram ronlu tura kong top na ber ani chuanin ta hianin the last 15 odd kms of this highway mo from Kaltewa Myanmar to Zorin Pui is yet to be completed km somnga thui Kaltewa Myanmar to Zorin Pui kar hi tu na hian siam zo lo alani ti kha rima karon da boka chuan Zorin Pui Aizol Silchar Silong kha by rotin siam ani le ta hi can share lenga tila hian well Zorin Pui is connected to Aizol and the rest of the northeast by road the NHIDCL plan to eventually extend the high-speed corridor from Shillong to all the way to the border towns Ministry of Road Transport sanctioned 166.8 km 4-lane highway from Shillong to Silchar tinita om siabera chuanin he kong hi Zorin Pui atang hianin Aizol aron lutanga Aizol atang hianin notice sang ram se te chu road mangin kong mangin atkal pola tur ani dona kan soi kar thla lok la hian zek kim lo do he kan hi kan soi kar lak lokonga Aizol atang hian rest of the notice mundang zong notice mundang zong te chu by road in a povek dona chu ti rual chuanin NHIDCL lampang te hianin Aizol Silchar baka Shillong thleng an siam bek don thawa chu ti rual chuan Shillong bik atang hianin high speed corridor kha India ram border mun kha kalpola tur kong an siam don ani chuanin Ministry of Road and Transport lampang hianin KM za somduk paruk point pariat 4-lane highway siamnan hianin an sanction towa chu kong chu Shillong to Silchar ani bokana chuan hi
tuna hian under construction ti mek ani bawk ani chuan strategic importance of Fourlane multimodal transit transport KMMTTP kan soizia thatna tangkai na chu ihna ran ziak le a number 1 a chuanin bypassing the chicken neck mo Siliguri corridor kan ti fo kha kong kha mundang atanga a hel na tur kong ani aron tin chiang tak main sai fak maya hei hi China le Bangladesh ten he kong hi an lo dang puyamo he China le Bangladesh sa wanga buena kan lo to ka he konga akal theilo ni chuan alokal theilo ni point tuna Fourlane multimodal transit transport kan ti hi India hian tangkai taka mana tikhan soyang tangkai taka mana tumani tikhan soila adik main karing enge man tangkai dan tu chu kan trevek thowa sipei thial lu nan mando thial lu nan ti te tammei khami notice big himna tang khan he kong hi apoi modon mai ti kha kan sita ta da tha athakop mai KMMTP mo KMMTTP hi chuanin Bangladesh rin chan lutuk na ti re na turin reduce dependence on Bangladesh tinita he kong hi Bangladesh rin chan lutuk na tur lakata min chan hing tu turan ta Bangladesh warin chan ngor kan ngai to don lofa he kong awma bang hianin Bangladesh le na har sat na kan lo to kan ni point wholesome takin ke mani big tuna hianin hemi seaport pahni Kolkata le Sitway le KMMTTP mang hianin notice temin kalpo zung the to do na ni han soi meng chuan India Act East policy hi chakna tur ani bukani he kongpo hi chuanin he kong hianin the corridor support Indian goals of connecting with Southeast Asia he kong hi Southeast Asia kan proposal tu ta na poi mo de mai kan rin chan ber tur ani ti kha soi meng chuanin economical benefit lea hei hi siam zo ni huna chuanin upon the completion mo siam zo ni huna chuanin the corridor is expected to reduce the Calcutta Mizoram transit distance by 1000 km saving 2-3 days in cargo movement boost trade tourism and infrastructure in the region kan that hiam tlang tura kan ngai dewa jebera chon han soi pe tum na taila he kong siam zo di huna chuanin Calcutta le Mizoram in car hi km sak khat jatin ati toy dona chu chuanin insum don ton no lama te chakanga tourist lam a promote bukanga chuanin hemi ram chunga hianin masona rural lian tak asiap thum do ni ti jong khana ron ziaka chuanin counter to China presence in Myanmar chat mai mo India hian China hi angai thei lo ve le mai ni hian lang thina jebera chuanin Myanmar a China ina anzuk omna zuk chanet ve na ta na sul nu zu nei ve kha India hian atumna pakhat ani bokani soifiana chuanin China is building the China Myanmar Economic Corridors CMEC adita China chuanin Myanmar nen hianin insum don ton na kong thatak mai alo siam ve reng maya chumi zuk khum kan do ga yang chumi zu elpui turatan chuanin India hian kalatan project hi asiam vele chak mai ni ani do mai pakhata chuan region development heading around dalia the Ministry of Road Transport and Highway has okay a 166.8 kilometer four-lane highway from Shillong to Silchar which will eventually be extended to Zorinpui he kan sia chak ber khaning ka sia Zorinpui Mizoram and connected the KMMTTP with a high-speed corridor
with a high-speed road corridor that run through the heart of the Northeast. Hemi point tak hi tuna zona tam tak kan video lo upload to zona tam tak mai chan na khanin ka ria so bang chuanin a video te poi kanon siam chan do ber ani bokai hi ngai khatu te lo entu te khan lo beng khon tha ula kan dua heta hian Ministry of Road Transport and Highway hian Silong to Silchar Fourlane High Speed Corridor KM za somruk paruk le point jet Assam mai ba ka hianin he kong which will eventually be extended to Zorin Pui mo Fourlane hi Zorin Pui thleng hianin ala extend zel don tinaka ani bermaya chu high speed road corridor ti ala ni bukta tuna hian Silong to Silchar high speed corridor chungchang karon tar lang towa kan sebek thawang cha tiang che chuanin Silong to Silchar meni to lovin Silchar to Zorin Pui kar po hi high speed road corridor atan Ministry of Road Transport and Highway lampang hianin an puang lovang ti asoi thelo which eventually be extended to Zorin Pui an la puang ngein ka ring mo chumi chu heke MMTTP kong mang hianin notice dang zong zong te tlo po na tur siam ani zel don ani with the help of the Kaladan project cargo will reach from Rakhiane, Calcutta through the notice without being dependent on Bangladesh rin chan ngai to me lovin tundin muna hianin Vizek le Calcutta matang hianin no Kaladan project mang hian notice bungrua chi sang aphu lu zung zung thei to don ani chuanin atobera hian challenge to operationalization tirita hei hi kan soile anga Myanmar hianin civil conflict ram chung buai na hi kumsak ni le som ni le pakhat khanin an tokta chumia chuanin 21% hi he sipei chakna sarkar hi control meka chuanin Rakhiane state hi tuna hianin KMMTP hian paltlang tur ni ta he kong hi headline mun hi Arakan army te na an enkol na ramania Arakan army te hi tuna hian Myanmar sipei chakna sarkar hi chuanin ngani hel anga puang ma sela terrorist outfit mo hel anga puang ma sela Arakan army thung te ro hi chon Kaladan project hi an thopa chuan ven himna popek anin tiama ven himna popek claim to provide protection and any direction engage risk violation diplomatic norms and damage in India Myanmar state to state relation kita chu buai na engpo lo thleng don se har sun engpo lo thleng don se emi chungchang ngai chuna la kan nampang hi din tat antum ve ni ti khanin kan soi me nge poni sela kan sap tong thiam ang kan han soi chuak ve a soi dik lo palle ti suat pal ta pokal lo nei mai thaya ha khanin in mi hriat thiam na kan dil ngala in kan hriat suat pal te lo omani chuanin comment lama te po min lo tarlan sak le ula kan lo in en fia le anga tun chuma chuanin kan video chu khati jong khani sela rem changa video nang kanon suit le kanon sim le tura te po ngai la athain ga sia vareng te o milok thi sak thina bangan loma lom thuwa thil sia like comment le subscribe te menti saksel turin kanin ngen ngal bokani lome